Chronicle ni na bungsom lasagi kumpipa in Jehoshaphat apang asik in atapa Jehoshaphat alal a Israel mi te doding in kihi ha thi huchi in Judah gam a kulni khopi ting ting a sepai akoi a Judah gam le apa asa in analak Ephraim gam a khwate a galvil mi akoi hi wan Jehoshaphat kyang topa a a bal zonglo a apu David in atot masak sa lampi atona api pu u pathian zong a Israel mi te hi bang hi lowa athupiak te azu izok ziakin huai ziakin topan khuta agam ahi kip a huchi in Judah gam meeting teng in Jehoshaphat akipa man ahong pia wa ahong hau ahin athupi hiai hi topa lama alung sim a ona Judah gama kipan mun sang te le is asera te aphiat mangvek hi kumthum avai hom kum in Amilian Benhel Obadiah Zechariah Nathaniel Mikaya Judah gam khwate ami te sinsak ding in asol khia a Levi mi Semia Nathaniah Zebediah Asahel Sima Ramot Jeno Nathan Adonijah Tobijah Toba Donijah Atelte wa Siampu Elisama le Jehoram te leng atel uhi topa danbu atoi wa Judah gama akisin sakwa Judah gam khwa ting ton in mi te asin sakuhi Jehoshaphat thupi na huchi in Judah gam le akim gam ting a mi ten topa laudan asiamwa kwama in Jehoshaphat adongam ke u hi Philistia mi hian khat in Jehoshaphat kipa man ahong pia wa sia ding in dangkasik leng ape lai u Arabia mi te kan hon belam tal sang sagi le za sagi le kel tal sang sagi le sagi ahon kai uhi huchi in Jehoshaphat ahong thupi ma a Judah gam a kul te le thil koi khom na khwate abol a Judah gam khwate a nasep tampi anei hi Jerusalem a sepai mi hat hang sante a hau be lap lai hi a in kwan wa omdan u hi chibang a hi Judah in kwanas sang khat heutu te heutu adna in mi hat hang sanwai thum a heu hi azom Jehohanan in nuai ni le singyat a heu hi azom non zikri tapa amasia bel kiphal taka topa ading a kipia in mi hat hang san nuai ni a heu hi Benjamin in kwante mi hat hang san Elida in thal le lum zang mi nuai ni a heu hi azom Jehozabat in galkap ding a man siang sa nuai khat le singyat a heu hi hiai teng Judah gam a kul nei khopi kumpipan akoi te simlo akumpipa kyang a omgi ge te a hi u